Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpusan terik mentau nailar arajar arpo, kinong yalam jongka dorbar snong nong spong M-Shem East Castles District. Kilawan ye kendo yu Menteri Sarkar bakmi ye katnat ka kot kya uba AL hang. Ban penpau ye kijing duna ki babon ha ka Nongspong Primary Health Center. Lengba ka jingtho ka bala IT syaw ba el hang ka dorbar snong Nongspong. Kala dawa na katnat ka kot kya ban penhe no ye ka yeng a jing sumar ha ka Nongspong PHC. Nang ta ban thau shu ye ki quarter na ka banta ki nong trei ban bo no da ka ambulance bat ban penbiang ru ye ki nong trei ha ki pos ba per kentop na du ki doctor ki staff nurse bat ki we de ki nong trei ki ban yarap ye ki doctor ba ki nurse. Iya kayak kejing long jenjar hakini kisnem di bala lino long ba kejing duna hakini kibangi nak kalian kecong kesenong la pha dak memorandum so menteri beri payek tanat kia dak ba bila kerpat yai ban penbiang lene ba inle no yakini kejing dun kam jing kesenong kata kalong kabangi kesenong ila kita kalong ban extend ya ke building PHC building market kum ke bangi khamtam hakini ke por bangi julet meeting apa ke napo PHC ki khot meeting ya snong bangi let tang ka jaka berlong meeting ru kam da biang ha nomor bun ke ngitip according PHC ke dan santeli jing tia te bun ting teng la shupin kin ria no itu jing tia shong meeting tu te ketu ke dan ke jing pin snaudiau ya keleng jung ke snong te kuntang sawon mi ban sawon kiran hai te kebaar man penyo no isu kekuatan mabun kinong tray apa ki one tray snong jungi kisa kejakasa jongki bun kisa kampada long ibiang hakwa hakabakin sa bun kisa lain mut saumut ke staff nas ke kamera kampada hadu kata-kata kan makwan long perfect bakin sa te kebalai man penyo no ke ambulance te haulor gene bede ke ambulance nak liang jungi nabangi ngilap pen ilai thuru nadu bakasnam kala bakal aja nadu kisnem ke bawah musya kata nadu ki arja khat san khandreu te kathadu mentang mji isu andreu driver jungka PHC udan dangdan hadu menta te nakliang jung menteri badan buram la ai ka asran ini da ka ba clear ba wong kat la ka dia hakini ki khendiat singi on sepenia no ya ka ambulance ha ka te ka PHC but saka way kadadu menta ki doktor hapo PHC Nongspong dan tengway tengi ijenjar ha nomor ba nomla ban serve ki patient laki dan hakano problem ke jengki nomor kum haki singiyo lete long nomor nging sete ni khenbai kata ka sisin siteo kambun hi ki balaj bet nomor kham nadu ke jingle nadu mencha nomor wat la mentang patli ke yo ke jingle nadu mencha sisin siteo ki sat late bait namar bun adu musyar ki doktor khambun be ki kham dan be arngot aksingyo te hendri mentapat bun kimdan ki doktor tingila terpat hi te yaktar mensale ba ki staff nurse ru ki ilong kidang duna ki staff nurse kat hadu mentang ngin pat yo ra ada ngin pat yo record kan hendri kidan hadu saumat te kidan ki badang sudah transfer te jaka jungki hadu mentang pada nyempat la bantep la dan bawan am te nangta sebat kiwe long ki equipment jong ka PHC barakoi la kalong haki noki benta nyesang dei ban kapat i te nak leng jong im semla kernga la pedang nomor kat kum hakene kepor ke bangidang ile persa ini yang covid kat kendai te long lada ngim dan hakata ka jingbiang nagleng jong government hakite ka PHC ke jong yang try ke system mi pa nomor ban kiyo shulang than man kapor tang na ida ba bayong khliru teng kila sngiu sapteng te ni kerpat nak sarkar ba kan le kamklo ya kani khnang ba nagleng jong iru ngila ban yo no kum kinong jong snong ban hakata ka jingbiang khnang ba nginum dan kamsu ban kiyo shulang ban pin bun breu ban lechiki hospital hasilon go phero